Dostlar, Apşırat'a gidip otabız. Bir bacağımız var, Akmal degen. Aydana degen ejemiz var. Oşolayko Kurban aytda konoktop çakırıp bacalardı. Ketip otabız. Meni uy bilen alar bari bir bayakı delfinge çıkıştı. Mercedes delfinge. Apşırat'ta sekinde ketip otabız inşallah. Apşırat'a ömürü bargan emesmin. Var görölçü. Qanday bir sezimler болады. Menimçe son sezimler olsa gerek. Bu yerde gayler turup alıp tur, vayeniyler meyen dostlar. Kızmatın bula bir çipi var okşayıcı da. Şöyle sekindep kaldık ko. Aldıda bir nese var okşaydı. Dostlar, kış yüktөгөн kirpiç. Aldıda kamaz var eкен da. Sekin gitti ağzı. Albüm açı bağırsız gerek. Mına ayıldı, ösör ayıldı dep turат жогоруда. Ösör ayıl болуш керек го дейм. Кайсы жылдары эсимде жок. Мына мечиттин күмбөзүн биз жасадык элек. Досторубуз менен. Эсен деген досум бригадир эле. Ал күндө да эске түшүп кетти. Ösör айыл экен, ösör айыл бүттү, калдай башталды. Kalday bir Atamerek başladı. Atamerek başladı. Atamerek de. Oho, Atamerek de monirga oy. Günden enerji aluvchi stolbalarda ayabay qo'yib turgan. Jannaç. Öte ko'p. Öte. Çadık bolu böyle tünü. Çatık balık çekmeyecek. Nokat'ın sentrine geldik. Bakın. Tuz jelbirep turat. Önceden Kurgoy'dan 10'a giderken de. Kurgoy'dan barıp durup 10'a giderken. Kızıl teyit. Motosikletler dostlar, özünüzdün bikerlerken. 08 02 kıskası. Borbaş TV. Yazını çalap içip okup kaldım. Titrese piştirdi. Kıtlar ayavay piştirdi. Tak, Türebay Kulatov atındağı Ayıl aymağına hoş gelinizler dedi. Kızım, öncede köpüre var eкен, ha? Жолу жакшы экен, туугандар. Ой, bu фура экен да. Жолу асфальт экен. Азыр бир жергиликтүү bir адамдан сурасам, жолу жакшы дейт го. Аябай кооз жер экен туугандар. Ой, тоолорду карабачы. Arşalar var eкен, maşallah. Belgi var eкен, Apşırat'ta es alуу жайы дейт. Жакшы тартылбай калдым, кыскасы.
Ол жерде мо көпірасы biraz қауіпті екен. Сол жерін абайлап өтіш керек. Аябай ничке екен да, узкий екен. Бұл жерді су ала бергеннен асфальттағы қылбай қойған ұқсайды. Ол жерде шындай бір қолатша бар екен. Қолат су ағып тұрады екен. Ол жақтан жаңбырда қадимкідей су ішіп жатқан да. Şu мынау цементтің болған баяғы плита деп қойыз, не деп қойыз, бетон да, қысқасы. Сондай төшеп қойып тұр. Асфальтты жөніне жеп кеткендей бұл. Бір су келгенден амаш үйіне жол ашып алып тұрмағандай. Бардығын айтқандайшы, жолы жақсы екен бірокшы. Анча-мынчалар шындайлар болса, ал қауіпсіздік үшін да. Бұл жерде мост екен. 2001 жылы май дейді. Қамшыбеков Қалмат өз есебінен құрған дейді. Машалла. Шындай адамдарымыздағы бар да, бізді не қарағалашы. Бұл мост болмасам не болмақ? Жүрмекті адамдар қиналып. Dostları, ulanlar, bu yağı öte kerem etken. Ушул жагындагы баягы жетишкен өлкөдөгүлөй кылып койсо, Швейцария дегендей, Кытай дегендей, ол жака дальше кетсе да болот экен. Иншалла. Ал мезгилге жетип калабыз. Мына қоздықты қарағалашы, қоздықты. Жаратылыштың қоздығын. Bunun tunuqtuğun qaraqalaçı. Pay. Qanday keremet. Mınan qaraqalaç tuğanlar. Esa alıqçı jay var eкен. Qırgızı qatarынан. Qaraqçı tuğanlar. Şarkatlan arı ketip qalpız. Bizi çakırgan bacam anında getirdi. Bunlar giyin geliştirdi. Kıskası Allah nasip etken taqdirda бар екен. Başta kölge jetpedik. Köl жоқ болып кеткен дейді. Şu kölge jetpey qayra qayttık da. Şu жоғарыда көрген видеоларчы. Şu жақта тартылды biraz. Қарағылаш.
Maşallah maşallah. İşte keremet. Dostlar, tuğanlar Apşırata öte bir koz yer eкен. Öte keremet. Şarkı atmağa jetpey turabыз. Bul zamanda. Öte son. Adam aябай көп келеткен бұл жаққа. Күн ысса жылыса bundan daha көп келгідей. Şunda tuğanlar.